Lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa. Dobrodošli na Planet 2. Čeprav danes ni na sporedu rednega kroga v prvi ligi Telekom Slovenije, je pred nami slabi 2 uri nogometa. Organiziranje napada Celja. Pri Celjanih, kot rečeno, kaznovan Dangubić, ukradena žoga, Kadrić strelja, vendar točno v naročje. 2 proti Gorici in 1 proti Muri. Brez prekrška, Jakšić, dobra žoga, Kadrić je v kazenskem prostoru, strel Kadrića, preslabo, potem pa tam slaba poteza. Pri Celjanih in priložnost Kadrić, znova na klopi Kopra, prvič v tej sezoni. V soboto proti Bravo priložnost, Ivan Božič. Zdaj obetava napad Aluminija, lepa žoga, Kadrić je v kazenskem prostoru. Vendar Rozman je pravočasno stekel z gola in preprečil zdaj domače vodstvo. Vzela prvo mesto na lestvici. Tako da pomembna tekma tudi za Maura Camoranesi. V soboto to je Planetov derbi. Zdaj strel, tam pa je vroče, nevarno in žoga je v mreži, vendar dvignjena zastavica. Božič je bil v prepovedanem položaju. Torej, še pred strelom na gol mora priti do podaje. Kim bo podajal, Kadrić strelja in mimo gola. No, v obrambi pa še naprej 4 v zadnji liniji Celjani. Tam zdaj priložnost, Alen Krajnc je sprožil, brani Rozman. No, na to v drugem medsebojnem obračunu, v 11. krogu pa visoka zmaga Celja, 4 proti 0. Zdaj priložnost, žoga je zletela mimo vratnice. Prišla je nazaj do Kima. Kim je zdaj padel na robu kazenskega prostora in 11-metrovka. Alen Borošak je pokazal na belo točko. Jezijo se Celjani v 54. minuti, torej precej nejevolje bo. Kadrić strelja in gol. Aluminij vodi po nezasluženo dosojeni 11-metrovki. V 55. minuti torej gol, v 54. minuti je prišlo do prekrška. Ob zaostanku, tekma pa se bliža koncu. In zdaj rdeč karton za Kadrića, če sem videl prav. Haris Kadrić je dobil zdaj. Tam še enkrat žoga je prišla do Kuzmića in tam skoraj avtogol. Ko bodo videli ta počasni posnetek. Tam zdaj priložnost, brani Janžeković, vendar še pred strelom Vrbanca, ki razporeja svoje nogometaše. Brecelj pa dolga podaja z avta, tam je nevarno, strel proti golu, odbila se je žoga od nekoga v rdečem dresu še enkrat. Ja, se strinjam, težko igrišče, zelo tehnično močen nasprotnik, ampak mi smo danes z eno pametno igro, naproti napade jih ustavili, si pripravili kup priložnosti in zasluženo zmagali. Yeah, very tough, but we play very bad today. We forget play football especially in the first half. And today it wasn't about the football, it was rugby. And we played today very bad in this style of the rugby. But this is no excuse for my players because we play very bad today. And we need to play much more better. And we can, but this is second time, then we forget play football. But I don't understand why, but we play very bad today.